Hi guys, good morning. This is Sopa. Welcome to my channel. Kumusta naman yung mga kinabuhi karon guys? Agkamin taon dari anto sa sitwasyon nga ingani. Kaya saan nga arang gipita naman sa dari. Na naman si balaod sa Bucor nga private na nila agbilibid. Mao mi mahimo kay hawaan na jud mi dari pero binta na laman kay tagaan mo pud mi kabalhinan. Mong pasalamat gyapos Ginoo. Isagan sa kalisod na jud gihapoy. Paagi. Maong kumusta naman mo guys? Yung mga kinabuhi, grabe kuno ag COVID variant karon guys, mas grabe kuno kaysa COVID, kay dali kuno manakod. Amping laman tanin jog dubli ni jong tanan gas man mong napita karon. Kamatuoran guys nga pila pagali kadlaw na mong baklay ngadto sige ngadto dato sa relokasyon dato sa Biason. Mura na mig nagsugod na mig kangit-ngit. Kay mo laging grabe laging inita. Nda wa pa gali mi nakatarek, magsugod pa mig hinlo. Na mura na ngit-ngit na gamong mga panit. Pero sa dinalaman guys, mas maluy ga Ginoo makaplastaran pod mi adto. Makahuman na lagi, makalingkawas na lagi sa ingani nga sitwasyon. Labaw pod ning panahon na imbis kay pandemya, sabay-sabay man pod ag dimulis. Maong samtang may kinabuhi pa, maningkamot na laman jud nga makalingkawas sa inganing sitwasyon. Kaya saan taman, di man niya mong juta. Di mo man jud mahimo og magpabili mo diri kay pahawaan naman jud mi. Madugali kay ning hatag pud sila relokasyon. Bahalag gamay ra basta pwede ka makatarek karong naapoy masilungan. Luoy pud kadto guys ang mga silingan pud diri kay na timingan pud nga ag tricycle wa na biyahe si mana na kay mamalagi tong Sabado gihimuan na nila pader ag karsada. Gamo tungwa na po ko makatinda kay asa mo ko magtinda nga wa na may manakay terminal, wa na may tao mga gida to sa pwesto. Sa mo tuwa na ko ikitaon imbis kay hinay pagamong kita. Karon maghuwat na laman mi dato og hani kay makatukod na. Lagi po problema pa lagi pod kay sa wa man lagi mga pundo. Manangga mo na lamang ginuba dani sa mong pajagman na lamang pa itarot dadto. Ako lagi kay ginusara mo ko dari wa man koy punit nga may papandadyon kinahanglan jud og nakoy kasuhol. Wadyo lang mag nakoy mahanjo dato nga kailang nga harang hanjo og barato ra kay mahal bazar og bayad sa panday. Na mao nga antos-antos sa laman jud guys. Salamat naman jud ko kadtos Ginoo guys kay bisag kanihang kalisod karon naa jud gihapoy tawo nga naluoy na ho. Wa jud gihapon ko pasagdi. Kay bawa nakaog kinsa ka nakaila ra ka nahas kahanginan. Kay bawa nakakuin sa kadaghan kadong salamat kay na kay malumo gihapon kasing-kasing. Wadyo ko nagdaham sa tanang mga kalisod nga nga utuod ko nga Ginoo mo provide jud bisag unsa kalisod yung pamilya og di ni mo masampit kay mo lagi pang lisod pud sila na jud gihapoy tawo nga imong gihatag para makatabang. Sa pod ang mga silingan dari kay bisag parihuming nagkalisod wag yapon ko nila pasagdi. Ato among balhinan dito guys, daghan kadtong tao kay uhay nagali mi sa pagbalhin pero napapidaghang ipamalhin. Kay tibok bilibid jud nila idimulis kay mo nilang private. Mong ipangbalhin dito tanan mga tao. Tanan nga idimulis na didto mong daghanay na mo jud. Kami uwahi ra pud mi sa gingnan nga pabalhinan na. Pero naa pa pay lugar nga wa pa pud mabalhin dito. Ang daghan na kadto kay mas daghan na agnauna kay guban dara man to sila sa January gingnan nga pabalhinon na. Maong na napidaghan dito nakaplasta na. Anang juta gyapon na sa Bucor pero ngan sila waton kuno na mag certification og i-grant ba namo og ihatag ba ang juta. Maong mahimo di salaman may magpabayad og kanang pinalami ug kisa tong kuan naji ka ba pabay bahalag pajag-pajag salaman. Importante nga nay masilungan. Anda mao tong hinahanglan jud sa wa pay 15 makabalhin nami kay labto na pud nila dari. Anda simpre maghakot pa mi daning mga materyales kani among mga ginuba mara man pud mi among ibalhin dadto. Anda ilan ang labtan di na mi makaagi kay pareha dato sa karsada nga gibuhatan nila pader. Buhat jud sila dadon bisag way kuan. Gibuhatan jud nila dadon wala sila palugit-palugit.
Namong pistuhin nun po dato guys, natumoy mi dapit. Kay lirara po naghang mga ubang silingan. Binta na lamang po kay bisag natumoy mi. Datos inagsaka na mo, karsada na po. Wa jud may ingag tumoy nga ladyo-ladyo mis karsada. Tama lagi to guys, sagang area. Ang natimingan ko nga, dito gang tenged, timingan ko nga daghag hinluon. Kay may mga punuan sa saging. Anja, gitambakan pa jud sa simpre daha may nakauna nagtrabaho dito po nila gipang tambak ang ilang mga saging nga ilang mga nilugit mo tong gwantahan laman jud taman nga maka tarok dadto. Tapos salamat lang ko gahapon kay dala gito yang kaila nga buatan pod ja kung gingatuan tabang pod sa kay bawa lagi siya nga ako rang isa ja. Di mo pud mahimog din na pamutong tong mga saging kay pila ra gud puy sukod unsa asa naman ko dapit magtukod ug natong mga saging. Unsa isud ra gud og septic tank para sa siya atura sa sud kay gamong sukod adto ra jud tanan. Nara namo og sa among sukod mag-allowance ba mi og nami natad-natad gamay. Unsa pila ra gud puy sukod 20 square meters ra. Pero niingon sila nga pwede ko no mag-extension og second floor pero di lagi pa semento. Kuan ra ko no light materials ra. Ag idugtong. Bala ko maghap og hollow block og nadjay ka pa hollow block. Basta ang second floor light materials pwede ra kuno og mga plywood ra nga na. Di jud kuno ipa second floor nga semento. Pero ako gali guys, sa gagaling plano kubo ra gud basta kay masarado laman. Nay matugan, nga masapod ba. Ay saon nga family sira jawa pa jud koy pundo, wa pa jud koy masampit og kasi gustong mo trabaho. Nadji mo trabaho na ho kinahanglan man jud nga magsuhol ko kay madyo lagig na koy parinti dari nga hanjuon og mari patrabahoon. Mahimo man lang gani og kaya pa jud na pandadon ako na lang man mo panday. Ay saan pa man nga ug party pug kwarta wa pay kasuhol. Mong nilawasan na lang man jud pagtrabaho. A few moments later. Hey guys, mag-alas 4 na lang masapon ara pa jud inita grabe. Di marit sa ginit. Unjaan sa na paghinlo grabe pang inita. Para ka tugang guardian angel o paman moabot. Guardian angel da sa tipuray. Kamerang duha gabaktas kay uban nangahadlok sa init. Ja guys, alas 4:30 na. Mong magsugod na pugod ari ginahinay og hinlo. Kay og mapatag-patag na niya ning pa kuan pajag. Kay arong makahinay-hinay na kung guba-guba na to sang pajag dito sa Blue House. Dia pa yung may patagunon, daghan. Kaya na may daghang punso. Pero ingon sila, di mo kuno ni punso guys. Bayro mo kuno ni anay. May ibaw, ana ni punso ni ugnay duwin di dani. Ta? Kani ba kani? Kanang nabundok bitaw nga juta. Murag namuntod. Dapo dia. Tapo pa isa dato dapit sa buhatag septic tank. Grabing luod sa ningang na kuwanan nga pisto lagi guys kaya naghanay tambak katubit ang mga nilukat siguro pud nilang saging ba. Dari pud nila gipang tambak kung gapon daghan janig punuan sa saging kanina agi magpang lugit-lugit na namo gahapon. Di pa jud ko tantong malas guys, murag swerte pa jud ko kay na may guardian angel ning volunteer og mutabang. Anja niingan si jag pais na kun kuno dani ko koy kapais nak si jana lamang kuno pay mo pais nak. Ya. Di pa jud tantong malas swerte jud ay gyapon kay na pa iniingag nay mutabang. Anja ulit ro ba guys? Mao nang ganahan mo ko maguhinlo laman basta kay landong na. Ati puray dia mo rin giingon ninyo nga ang guardian angel kay volunteer magmutabang kuno. Di ba di gyapon ko tantong malas ug namalas man ko sa uban na gyapon ko swerte. Nga na jud na di ba? Ansa sa katong tanan nga nagtimbaya sa ang channel. Adto ba sa kunin jo kalimti guys ug sig dodo aw sa ang vlog. Zakatangin ninyo guys ug say may tabo kay dia dan ako'y guardian angel. Guardian angel. Da guys, maginene sa bighinlo kay labong murag ning nulandong na.
A few moments later. Nagsugod mi alas 4:30. Da adi agi sa ka katong isa bitaw ka nabundok, tong isa nga murag na moto, napatag na. Da karon agkato na pang kare. Kare kay dako-dako jud siyang namuntod. Da lagi poy bay sa anay kay na may puno ag kahoy na amo gi anayan. Da napatapatag na pud si Ja. Diba? Bisag pila ra ka oras makuan-kuan ra pud si Ja. Mapatag-patag ra pud. Da dapat di isa ka punto dia. Mo na laman na si Ja. Da mo na naman itabo ni nagpatag, tabunan na laman na namo. Dana kay dana man kuno dapit ag septic tank. Dana dapit ag septic tank kay dapit kuno sa pathway. Inang lang kuno dapit sa pathway kay mapuno kuno nay magpuso negro dali ra. Kuanon sipsipon. Dana Jaw mo kumuk ra pud si Ja guys karing dari kaduhang punto dagdag to may gahi. Ang gahi ada to isa. Da mora man pa di patag na mora ni among kuan kari laging namuntod. Nga morag punso ba. So tipo man day po ko kay naman po ining tabang na ho bisag di na ho igunsa. Lagi po ining tabang na ho mo nga God will provide jud di ko pasagdan. Kay baw Ginoo nga naning kamot ko kay para makaplastar. Dahil sa katungaban nga niingan nga manarbaho na lamang kuno ko kay arong malibre ko ako'y gastuhon magpamid na lamang kuno ko. Wa mo kasabot sang gibati kanihang giapas para di na ko mag abang-abang og bayog di na po ko magbalhin-balhin kay malagi na ang gusto ko nga ako ra nga way di ko makasamok og nakoy ipunan. Sa tanang mga nagdasig na salamat ka ninyo pero kato pong mga negative nga ning kuan na ho okay ra gyapon kay part gyapon to sang kinabuhi tong ingato challenges ba nga naman jud ang kinabuhi di man jud tanang tawo muudo nimo. Pero alas 6 na guys mao pay paglandong jud kuya po daring lugar lagi kay arang inita. Kuy trabaho guys kay di ba nagtinda-tinda man ko. Alang pud mong nasira pud kay mo lagi tong naghimo ag padir ag karsada jawa na may mga tawo mo agi tusong pisto kay ag terminal lagi wa na may biyahe. Unsa lisod pud mo trabaho karon ja kasi may magasikaso dari nga wa man. Ako ra man pwede di ako ra jud maglihok ako ra magasikaso. Pero naluoy ra magyapon Ginoo namang gihapoy. Naluoy nagyapoy ning tabang. Nanay ning hatag nagikapalit og lansang. Diyan na nato ko ika duho-duho daris ning tabang na kay mosugot ra man kuno pud sag ako ra kuno bahala. Kay naluoy ra pud si Ja. Mong pasalamat gyapon ko ninyong tanan labi na tong mga nay malumang kasing-kasing nga. Bisag wa pa mo nagikaila bisag sa kahanginan ra. Pero kamaod mo ning bati sa hanggi bati karon nagan sa kapait ng ingani nga madimulis. Kay sa una katong nasunugan mi nakasurvive ra pud kay mamo itong di man lagi po ko datoy katigom-tigom kay di man ko trabaho unsa karon kay nakalit ra man pagwag ang trabaho unsa mapabudya po pagbalik na hagi kas buhol pa koy tigom. A few moments later. Guys 40 guys di ano di Miss Bay unsa dagang salamat dito sa inyong pagtimbaya sang channel unsa ug mapuhon atangin na pud ninyo sa imong vlog naka gamay na luman jay kuwang ikaduhang adlaw sa paghinlo-hinlo kay na timing nga magukudatog na mga muntod-muntod burg mga punso ba patagan pa manggubuto si Ja labi nagkatong dapit sa butangan sa septic tank napoy punso napatagan pa pud na human na mga duha ka punso ganina kay grabe pang gahia salamat na laman ko nga naitaw nga bukal sa ijang kasing-kasing nga motabang si Ja kay naluoy si Ja kay ako rang isa. Salamat ka adto nimo. Nagpantang agrasyan pagdagan sa Ginoo. Salamat ka ninyong tanan guys. Sa labi na sa mga ning sabot sang sitwasyon. Nagpantang grasyahan pamugdaghan sa Ginoo. Salamat ka ninyong tanan. Kita-kits na pud ta sunod vlog. Bye bye.